أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أختنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فايت وديا ريغالن واحدك فواني ديصوص فمغ مهم كما بهيغتم كيرت قرآن الله سبحانه وتعالى بقرا سورة واحد بيان كنت باهن ستيك حجدها أبنا آيتك دي ستيك حجدها نونا آيتك حقنون قطك مرادوه ميهم ديصوص فمغ وهي mihung marada mihung kibain gaatule kibain maram marhifumang Allah subhanahu wa ta'ala kirtung Qur'an ga irusad debba fane kamga insaf karibuma. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatla te imam jamis takunneve kiba mihung ga majja hagga kanula marwada mihung maradeve mihung نامدو بصوص الله فرض قربافية تبهي حق كان لامي حق مرايلا حكم غاوانما ايق بدل اميها مرايل غي انصاف من الله سبحانه وتعالى. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى مني ونك مني ونك حقوغا مني ونك من مرايل جهني عليك حقوغا علك أنهنك حقوغا علك أنهنك. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف قصاص ديام معاف قدي في كم غاوان. فمن عفي له من أخيه شيء إنا أخاك كبين إنا معاف قدي في بهي قصاص مهفا مرم مهفا إيجا بدلغا ديا بدل قدي في كم غاوان. الله عنقوني فاتباع بالمعروف فهي وقتها يتباوار إديا داكراه وأداء إليه بإحسان إحسان تركما يكوغا إديا داكراه وهي مر حكمك بدلغا وارتوريا فرات اللوين إدني إديا بدل كري ميهج maruga dia min islami syariatuga satya ka jamalu gago embi ma dia badal koddi fi kam gawan Allah hangawani e dia he orangal godu ada qur'an dalika takhfifum min rabbikum wa rahmah ekamaki bahi
قصاص ديان عفو ديا ديون أي يبامي هو رسلان حضرهم يبامي هن لويكي لبجن ديا لويكي ورحمة أدي الله رحمة فليت يبامي كما تجوا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم دين يفهغا عداوة الجميع فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فهميها كفين دين عذاب شريعة كندت حكي كله كندت كنو ديا بدل قدني وفهغا ديا كندت همجيه فوبانك أميها ديا وستين فون أميها مرادي بيجي كمغا وانا مي بلبني عداوة ترون كمغا إفادمي هن الله هنغوني أمي هن بين دين عذاب هرت دين قصاص مي كها ورقي كمكن الله بيان قد ولكم في القصاص حياة يبامي هن قصاص فمغيت يبامي هن حقيقي ديري أرمتي مي بمغا أمان كان غاين بغنداني قصاص في ماي بيبي بغا هيو كندت فطري كنداني قصاص في ماي بشريعة كي بارهوري شريعة كن بشريعة كي الله حق شريعة كم بيستكون كرهرو داني قصاص في ماي امبي ما حق إنصاف عدلا هم كن أمان كن بيستكون لبغنداني الله سبحانه وتعالى قصاص في ماي ولكم في القصاص حياة يبان مرتكا قصاصهم غا ديري هرم الله لبا فوي يا أولي الألباب يبديغ حلور النيو لعلكم تتقون يباميهم بروة مرتكا تقوى مرتكا آدمي فايت ودي ريغا من واحد دكي موضوع ميريغ موضوع متي وصيتا بهغتو ناسا وصيتا بهغتو ميريغ موضوع واحد كم جيفمان جهين أن آيات الله تعالى من جواني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كتب عليكم تبامي هنجمج فرض قربافية الله سبحانه وتعالى إله غرت فنن ينغوني كتب عليكم تبامي هنجمج فرض قربافية إذا حضر أحدكم الموت يبامي هنجتري ميهجا تمر أتوجكم غاوانا دنيا قدم فري همكو ميهك أجل هم وفهوغا إناغي أجل هموم إناغا تمرو أتوجكم غاوانما الله تعالى من ينغواني أرغل من غمجم ماء الله فرض قربا فيه كمين غيكم كمتو كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية يباميهم مرودني مدلين اتدو كفا كم غاوانا يباميهم مرودايرو يباميهم بدنيا وكبدني مدلين اتدو كفا كم غاوانا ما أدي هيو غتوغا يمدلون يباميهم وصيتك كرم بي وتعالى يباميهم ومجا فرض قربا فيه أدهم بما مروداميهم emihum muda do kofada kam gawanama adi emudalung emihum he orangal gotuga wasiyate kuram benu kam gawanama emudalung bay mi hakat dengena benu ujji kam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala yang gawani Allah ekam fardu qurba fi kutiba alaykum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu للوالدين والأقربين بالمعروف هي غوتوغا مما يا بابا دميهن وصيه كرويدان غايتما ميهن وصيه كرويدان هي غوتوغا وصيه كرويدان بهي دنتبي ميهن بس گلن واغوتا حقا على المتقين مي تقوى من حقك آدمياي باوا لكم فهغا الله سبحانه وتعالى وني
nisaa suratuga wasiyata behe tafsil tabbawa labbafa wasiyata behe tafsil tan nisaa suratu Allah subhanahu wa ta'ala bawa labbafa adi Allah subhanahu wa ta'ala miras tarika muda bahana gotuga tafsil tabbas wani bawa labbafa nisaa suratuga tarika muda bahambi gotuga tafsil tan Allah subhanahu wa ta'ala nisaa suratuga bawa labbiru komme mihaka limenwa bawas komme mihaka limenwa minwaros mayullah wani kandalobba anghindari hakiya warakam firhindari hakiya warakam de anghindari divijjikam gawanama de anghindari nallibe waro adi anghindari yakallibe minwaruga deba firhindari yaka dinwa sangawa fani darin divijjanama mammaya bappe limenwa waros kandalobba fani adi darin nai halatega den bappe limen wichki ko baya ko bayan ko fani firmiha marmufhoga inaga mudalung amimiha libe wara amimiha marmufhoga amimiha mudalung firmiha libe wara mibayat Allah subhanahu wa ta'ala nisaa suratuga miras ga ayat hoga bayan kodda bafwan ehma inur midalwani e ayat bawa lebum kit qur'an ga miyatuga hukuma wani badal ase kiyewum mansukhin wa henna was hukum bay badal ayase wali egotum maimba fainna wartamudun libetiwe emi hunna wasiyai nukuriyas emme rangal gotuga yon ebahi maimba fainna ki wasiyai nukurikam gayas emi hunna ki warisun wartaveringai marweda dari fuluge mudadum mammaya bappe libene ena maruma foga bima hisab dem wasiyatin nukurikam gayas idari fuluga mudalung mamma bes bappe bes dibikenda wasiyya kurmaki diinuga warabboda baro wafa kam khasato tima marumo foga timaga mudalung ehem bayakan icce dinuma wasiyya kurambi hamataka usulta sariyatuga war rangala bayan ko difami dem wasiyate kuram benumwa miha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka hadis masul gasariwani wasiyate kuram benumwa miha ena mai haggen nune e wasiye nuliye dere wanden hurumbes e wasiye liyefa onnan jeheni fennan liyefa fennan e honnan jede fennan misalan nekkam ga wias Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadis masulenge gotuga ena gatuga eliyefai onnanji ena koram benuwa wasiye ebahi mihaku benu moni ena marumu fuga ena ge mudalum wasiyete kurang ehmiji kamga wanama Rasulullah sallallahu alaihi irshad lasnu qur'an ma haqqu mur'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu muslimaka onna haggen nune ena toga wasiye qur'an ittimafa wasiye noko dere wandem beso ema wasiye koffa onna jihadi wasiye onna jen liyefa wasiye liyefa utunga muhimmukam warabbod wasiye liyefa utunga muhimmukam warabbodo yi diinuga miha boda ahamiyatukan defa or kantatta adi miyagu heyo haluga hore miyagu duniga heyo haluga hore wasiye kurani ena maruma fuga ena ge mudalum miha kan ejje dembuna ena misala kami wasiyete kurani ehbije kamga wanu dengena maruma fuga ena mihar muhunnan enage wasiyeng eboy enna wasmi wasiyeng oti liye fainu misalaka de heki koffa kori wasiyate embije kamga wana ma ena marwado edemi hus marwada eran kala heki be dente mi hus diyai egen adi emi heki bas den inkar us koffan ema bada halit hoga liyefa potung besi garina ya kan ilium bes garina ya kan hikka kafuden kaminge yema liyefa be waram muhim
salafunga duwaswaruga wasiyita liyafa hore hamayekani mudalagulum hore wasiyita kendu mihunga gegega emihunga darinna kura wasiyita bisore liyafa namaz rakkat terima wasiyat koffa Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga himara kirtu Qur'an rakkat terima wasiyat koffa hamay gota gaitimaga mihunara dembes haduga jefa mihunna hi telikam for goddi wo mara mikantattaka wasiyat koffa mistahun madugari wedi akhlaq behetmu wasiyat koffa Mifada angala wasita mihunga darinna koffa mihunna fenna gota gega bahatta bahore e fenunima darinna businge mi harmonge mai bafain harmonna koffa hore wasiyekka adige nganna mihunna businge mai bafain darinna ge bohorika wasiyek koffa bima Islam diinuga warabboda baralwa fawakamengi wasiyek den wasiyat tanfiz kuram yonnani miha marumafahuga wasiyat tanfiz qurani miha marumafahuga den alunum badalam bi kirtu qur'an ga iswadi ayatuga waram muhimmu kantattaka Allah subhanahu wa ta'ala mi irshad debwani ei Alunge macam Allah fardu kurabba yang kami kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut tiabami katere ni hekika tam maru atu je kamga wanama tiabami macam Allah fardu kurabba fiye in taraka khairan lil wasiyat heyogotuga wasiyate kuram benu wejmi hayna ki tiddu ko fadami he ngai ngecmi ha kadena wasiyate kuram rangalu gotuga hago gotuga benu wejji kamga wana masallata lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf main bafainha gaitima gabi hun nabs wasi kuram ye eko misala kuram midani main bafainna miras gait hoga dibemwa mimwarati kandalu ba fo hennos gaitima gabi hun batibi tarikain nulibena mi Gaitima kami yang terega itu timah orang hewede timah taka orang polisi kurbani tapi mihun ehmit jekam gawan makir Quran ke miayat yang ge gotoga gaitima kami yang terega timah taka kurbani taka befa bayak tibinama adi bayak timah ikut dem benung kam gawan nama ebes masen nungai timah mudalung emi honna ge bahi war tai tarikai nulibe mi hun gaitima ge mi terega tibi emi honna ichidde wasiyek ko ena se gotam wasiyete kurai wasiyete kuraveri islami syariatu ga kandaru apa hudud ge terega timba kula ebbaya bura bodunwa gota timba kula ebbaya bura bodunwa gota wasiyek kuraveri timaga mi hakabus rattis sakabus timaga mudanum ichidem gunavidane e timba kola ebbayaki marweda mi hang ega Allah wara dharmaya sawab labwa fa kamengi timba kola ebba wasiye korwe timba kola ebba bayakattaka tima wara bisna tima du kholli ega Allah wali maruma fahoga tima wara heo sawaba dharma labwa fa timba kola ebba bura iturun kurang onni Saud bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu maruga alas kam fuluga ekare gfan onnawani ko tiriti may Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekare gfana ziyarat rabbi ehinduga ekare gfan dannawani Allah rasulaye Allah rasul alunaki mudawir yakime param musallimi hakim alunaki algonduga emme ang hendari yeke mihiri embi ma algonduga mi muda takun timba kola deba Allah hattagal wasiyek kuranto timba kola deba wasiyek kuranto algondu enduga hadis sukuri e waru ginaye timba kola deba ma ginaye ei timba kola deba wasiyek kofiya baaki dan timba kola ebba onnani misale ka timmiliang horjiyamu timba kola deba wajia de miliang ena wasiyek ko
denge emme miliyene baaki onna hadisul qurbi timba kola deba magina e wasiya koran timba kola deba gina den dannawni Allah rasula bima deba kola ibbalul wasiya koran to hadisul qurbi e waros gina deba kola ibbaus gina den dannawni Allah rasula timba kola timba kola ebba alugulu marumu fohoga alugulu muli mudaluga timba kola ebba Allah hattaka kommes bayakadde alugulu wasiya koran to enanga in sawab dibe emme dariyem mihriyang hendariye hadisul qurbi mi waram masyhur hadis pasulmi as-sulusu was-sulusu kasir as-sulusu timba kola ebba emmerangale den was-sulusu kasir timba kola ebba was ginaye aslo timba kola ebba wase madennune was sama gina ittike was wasi korom vidyam ginaye mulin budaluga timba kola ebba was rabba war lari hunnam yaka timba kola ebba ke sorabbodo ittike emay hadis ko timba as-sulusu timba kola ebba e hudda de hisa was-sulusu kasir ginaye hadis ko den emrangale e hisab timba kola ebba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hudda de den sabab bayan koddebi timba kola ebbe bure itruwa goto wasiya nukurang ekare gufan e huddan debbe kibeto timba kola ebbe bure ginawa goto wasiya nukurang kibeto ekare gufan e goto ekare gufan ekan hamajes innaka antazara warasataka hamakaron tiba ga warata beri aguniya fudun teri bayage gotuga du ko fadion tiba marwadi mo foga tiba ge faratun waru tawan tibi mi hon fudun teri bayage gotuga du ko fatiba dion sada kadari mitibi mi heke edaringe na maru foga den tibe na dua ko di ena ganan dirwa ena yattaka huriya kame ko den darin tibe ekau misada kange darin nang ikken no dibe ko tam misada kange hembaya kallari ko huriya ikken dem wasiyate ko famida dia mae noe rangal botakar ehembegen yanani innaka intazara warasataka tiba hama kanon tiba ge darin aghniya fudun teri baik gotuga du kolla fadun khairun ma heyo kam bode min antazarahum adah ekudin fagir baik gotuga eccen ay mati gane mi hunna ades kuran dan jihe khala gotuga du kolla fadiyo bappayaki waratana wasbiye wara musallimi he bappayaki henna was bappa marumu foga darinnaka bappa tahun ebbe seccen no dibuno bappa tuga hore ecci bappa mi die mi ismi huna difa mi die ekudin mi hingan jehni bappa maro foga mi hun kairi ngades kuram mi hingan jehni ekudin nattaka ji behettina mahi ekudin eharu gole kam mednu jehuni sewahaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan koddevi hembi ma timba kula deba mi muri mudaluga timba kula deba yakabbe segede faama hodde mudalugi deba kula ebbe ka sudde mudalugi wasiye kuran hodde debi timba kula ebba hadis qurbi e waro skinaye en nos ding e waro emmerangale wasiye qurbies tibaga darin fudun teri bayge gotuga tiba du kofadi marangal wana tibaya ekudin ebbes tanawas kamenne fagir kudin tahke gotuga bayge gotuga mi hunga tan adis kulantan je kahada gotuga du kolla fadima ko ade unave gotuga maim bafainge modulun libe echaki emme mihan haggu kam bolocci ammaya wapadu kofada echakun tima hagwa mi waro ei timaya awla kam bolo eccingai ei kirtu Quran Allah subhanahu wa ta'ala khadara wa fo eccingai e bima mammage mudalum bappag mudalum lima wa echaki waran haggu kam bolo eccingai ayden kirtu Quran ga bima isbedi ayatuga wasiya kurma angawa fayote fardu qurba han wasiya
den ma imba fay namiharu yotti tarikaga bayin hamajassa fahimwa emi hunnaki mudalun libene mi hunga mi hunna wasiyin kuri kam gawas gaitimaga mi hun mudalun nulibe mi emi hunna wasiy kurawita adi annane mayamulawa halitun annan misalaka bappage misalaka tim firihindari misalaka tibi tibbaetanun firihindariyak mihaka indagan ena dariyak wasde bijje misalaka bappa duniye gotte firihindari marwajje bappa duniyega hotta firihin ujjak marwiya miharu bappa mudalun ena den nodibe e marwi kujjaya kare nodi bappa mudalak enaga dari den munayan nodibe je dariyak wasne den tibi de firihin kudna libe ya mifada halit toga baymi hum wasiye kure maruwediya mihage maruwediya kujjage dari fura duniya hori dari fura dente bi dekudinna wawara bayte wasiye kure ena duniya hore ena ya wasiye kurani ena ge mudalum maruwediya dari fuluge dari fura duniya ge heri dari fura ena na itu higga dente bi dari yaka e wara bayte ei bappa duniya ge hotte dari fulu maruwima khafa dari fula ngeccelli bene gotenni ya mayamula mikiyani adem bima islami syariatuga wasiying Allah fardu qurba fawani mifada huriha kantattaha kadduwa dimmattaka Allah taala wasiy fardu qurba fawani dem wasiyate kurma fahugawas masrate jehida hin hiwedan misala ehem jiya e wasiying ena batil kolle bidan faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim den mi ayat jehegen innate angawani faman khafa min musin janafan aw isman faslaha bainahum fala isma 'alayhi innallaha ghafurur rahim wasiyai linguma fa wasiyya kurma fa masratake jehidanati birwati wanama sulhayattaka e wasiyin ena baatade kolle widane den eaje ege kuri ayatullahum faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladina yubaddiluna misalaka wasiye kuri adu ehimi hunga sebatibi wasiye kuri kan dannana mi hunga ehenna wasemi hunga badal kofi kuri wasiya ngai nukura wasiyate kama bijji ehum bijji kam gawana mi warabbudu masain Allah wahdahu fa innama ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna fa he ekam ga fa fawti e badal kuri mi hunga majjale ekam ga fa unnani e badal kuri mi hunga majjale Allah subhanahu wa ta'ala wani embima faman baddalahu ba'dama sami'ahu wasiye badal kuri emi honna wasiye kofikan engumaffa emi honna geje wasiye kuri kan ekama hekidene mi hunga sebati badu hemi hunga batibi ehenna was e wasiye badal ko wasiye ngi no qura ikkan hadafi ehme jekam wanya fa inna ma ismuhu hamaka horon ekam ga fa fo ikkan karhawari alal ladina yubaddiluna e badal kuri mi hunga macca wasiye kurimi haka fa inni e badalu kurimi hunga macca emi hunna Allah taala ngone kam ga fa fawti inna Allah sami'un 'alim hamakarun Allah subhanahu wa ta'ala molang aswa wadigannawa mola dene wadigannawa raskalange may Allah subhanahu wa ta'ala mistahunga meduga hinga mifada muamala ikka mistam veduga hinga mi fada muamala itam mistam veduga dekewe mi fada wahakata Allah subhanahu wa ta'ala aswa wadigannawa Allah subhanahu wa ta'ala den wadigannawa mihaku warang hewo edigem warar rangalo niyatigga ena mi wasiyate kuri ena marwedi mafahoga e wasiyai kuri kama kabesnu ehmiya miharu mikare kandatta mihim watiwe kotangas kotuga wasi kuram yonnadiwas
kotuga wasiyeko registry ko kandatta kurima mudabahairo maroga mudabahairo wasiyeten itto balairo wasiyata ci fennangonna warak gina faharo heking heki kofa kora wasiyata bas bi zamanuga mi hunga kibaga birwoti kan nunna tiwe heki bas deka mi hunde no men ena kamfatung ena adu hicin adu hikam kan no tolun dung ecce dukkam kan no e fada birwoti kam mi haro mi hunga kibaya ko ehem bi ma mi haro saroy hamata hogmatin kotangas kotuga wasiyeko wasiyatuge kangkang kotuga mi tamfiz wegen dan jehni misal pattaka warugaden Allah subhanahu wa ta'ala miyat kangkah mi wani egota wasiye badal qur'an hunna meduga akhiratuga kantab wegen dan ego ekam ga fa mi hun ufulen jehne kam bo hen wani den kurin den mi hen wasiyate kurma fahoga was ena mislijje Bikam gesam orang pada maslahat gos baganda kan daringe meduga sora pada masri jihijji kan ehme je komnya maslahat iskurno gotum ena he haluga hore ena yang ena kuri wasinya namra genevita faman khafa min musin janafan ma wasiy kurmihan enguni mi wasiyatu besabung haggum ena ekkibawe wejjekam warabboda maslahatu gellige hingejjekam ehbi ma ena ngadi misalaka gastuga wasmiya kayu takame korawita fahum ena istidan rangalat nukam ikantam korawoni misalaka darin dekruliyas misalaka e darin nang ebbe sekken nudibe gotam e ruliganu beterega ehmi heka wasiyate kufan misalaka fahum ena mi visnuni miheng hadan nuane kan kumme koteggas darin kan ena mohimuan ena ke darin na pura muhim bayang ena kan utibene kan ehbi ma ena visnuni ma ena e wasiye badal kurun Allah taala miyang gawani faman khafa min musin janafan aw ithman wasiyate kurun fahoga e wasiyata ki ay haggu kotuga rangalat kurun wasiyate nungkan ena yagi visniji kamuka wanama adi ekam dosam ena e bafa beriwa kan ena yagi wiji kamuka wanama fa aslaha bainahum emi hanga meduga sulha kurmattaka e wasiyai ena batil qura kurum fala isma alai ekam ga ena yakam Allah yang gawani ebbes kusafa fenete kamga egota badal kurma kun ena yak fa fenete Allah inna Allah ghafurur rahim hama karum Allah subhanahu wa ta'ala gina fa fuswa rahimun dar sekalian dan balalam bi kibaganto timba kola ebba ebbre itruwa gotami wasiyim nukurawani modaluga timba kola ebba ebbre itruwa gotam wasiyim nukurawani ekam gasam waru tawerinna gellum wanati ma timba kola ebba mi huttabi dan balama mi timba kola ebba timadu kollong emme haggu bayaki ko bato emme haggu kambodo bayaki ko bato timba kola ebba do kollo misalaka warabba war mudai bahori warabba fasa mi hekke bahori elibem mitibi enage tindari misalaka de ang hendari na firi hindari ka mitibi den enage aila ki bodo aila ebban ebba sora ginami hondo matibi enna was firi hindari mestima den emmi heka wesecce dipena ko tenne enage ebban ebba mi hondo ebba mi mengo sebatibi adi mi tanawaskan mi libuni hama Allah ga fadla wantu kamu enage ebban ebba mi hondo was minne masakkatu ena mi libuni ehbi ma ene kan ebbes jagi kamenne mi firi hindari fa ang hindari fo padu kofada modalum emi huna libe jagun dentibi gaitimaga mi yakan ecce dene kamuge ebbes kamenne ehem wejje kamuga wanama ene yang haggu kam bode mi timba kola ebba fursatuga beenum hifu ena punamidane daringatu pappaya ebban ebba fa ebatibbe mi hu pappaya mi diri ulnaga hatta den hitere mi hunnati ije
emihun ihsan tari fadain emihunna bappes benwe ihsan tari bappe emihun ihsan tari fadain bappes benwe emihunna ihsan tari wa bappa duniyage mihar horiyo bappe gatun emihunna kumme soraka gittiyo sebali bewa yambi ma bappe ne duniyega emihaga denge cempes no dibinya wala derawane ema emihunna bas duniyega kulebene gote bappe benwe fahi kodde ema igotung wasiyek kuri ena maruma foga ena ge mudaluga timba kula ibba ena ge ibbanda bafaga tim misada ka haimi hung ammi emi hung nate wasiyek kuri madeng emi hung swalang hing hamati he emi hung ge hibbe sena ge macca warabada rangal ge gendana ena warang heo ide warang heo dua ko de ena marwan de sama itana wasang itrak kuri arada emi hung ide emi honang e painge mi honam mi har dibe wa ittenge boikka den kudin wesse kama ga bodo jadi kudin nuga boda sekan korwene timba kola ebbe bore ituru nuwa gota darin nuruhum kam gawies ekan korwene timba kola ebbe bore ituru nuwa gota darin nuruhum kam gawies ena ekan korwene den hama ena me timba kola ebba misadaka dinattaka heda kollam wasiyek korwidan awlnange bafene islam diinuga warabbolite ilmu waring bes islam diinuga ilmu waring terega warat thanawas mi humstibe diinuga bolite ilmu waring terega wara bura koddiru masay korbi bebe kalum himene ebebe kalum marwedairu ebebe kalum ge tarikage waragina faasa hore muda hore wara emi honnaki warabura koddiru nagahatta masay korbi adi emihum masay kuri hamayakani emihum ga faida kan muli ummatu ga faida emihum masay kuri indi be tek misala kan imam abu hanifa wiya fari korbe foti ga wiya fari korbe imam abu hanifa wiya fari korbe foti ga wiya fari indi be faida abu hanifa kiyawa da ba kudinna ge faida paswada dari warunna paswada komme mahbas faida indi be hama ekun kudinna paswada ema ekudinna de echen hoddo mattaga ekade faana kore masakke kulangi ekade faana korba masakke kulangi piwada gannawa ecche ekade faana dilu den iturak kudinna echen hoddo wada mattaga kore masakke kulangi aden bima diinuga warabbode ilmu warim sawonna fene mi den nabiyen hama mi duniya wati oda gatam korin ebe kalunge modaluga timba kola ibba bahori hama islam dinattaka wasiyek korba febori timannaga mudaluga timba kola ibba beni madrasa en heduma noni Allah subhanahu wa ta'ala gamaguga kuma sehen heurangal kame miskit bina korma islam dinattaka wa diinuga kummis kamaka ebe kalunge bori e wasiyek korba febori e timba kola ibba e gota wasiyek Allah hudda korba hati farad korba fatima marwada mihaya warabboda menge ba faida ko ena yagin kange boy midu kollewnu iccake hama yagin was minti man sawab di pene iccake min irada kurbeti man sawab di pene gina faru mi hum marwadiyama ebi hunga tarika bahala ardan komme kujja hangi di be iccate kujja ko mai ba fayti be ka bes gina faru dan mai ba him marwadi mo fo mi honnan heyo kame kontum besay isnawa faragoden pihak marwegen enage hatar kudum mitibi etti kudim bola hiwa ki timannamen fennani timannamen nange bahotte den adiri wole wara alhamdulillah harban den harman fennani bappa ti do ko fadi faasa miskite bina korwe wara kan hinno hori henne bima miskite fonde tidak ada fennani den hori ko jamana timanna fennani komme mi hekkitte mi hekkata bahafa deshe deni madan mi ha ngos miskite fonde li marangalawa tetapi ko dimana ti gotat bahi madan ti nodana miskite fonde ka tengeri be mi ha ko be non kolle bene kina fara pati humi hori ha ecce mi hori gotan hutta miskite fonde li arangalawa bahafa noti hori gotan hutta mi tan gergi arangalawa ada ehbima hewarangal kamaka
එච්චෙන් හේදකොදෙන ඔච්චවඤ්ඤා වරම් මුහිමකමනේ ඉස්ලාම් දීනුගා මරවා මීහාගේ මොත මරවදා මීහාගේ මුදලුග තිම්බා කොළ එබ්බා කයොත්ති ඒනට්ටක අල්ලාහ් වරම් හේවරංගල කමෙන් හදීකතුව ලබ්බවා කයොත්ති එමෙ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම සෞද් නබි වග්ගාස් රදියල්ලාහු අන්හු කලේගෆාන ෆුරතම මිකෝමි දිවඩාගති නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කලේගෆාන වර ආදාස්කම් පොඩුව ඒ ආදාස්කම් පොඩුව ගන්නවනික රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ziyarat කරබ්බි දැන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දෙන්නේ අල්ලාහ් රසූලාය අල්හම්දුලිල්ලාහ් අලුගොඩ දුනියේ ගොඩ වෙච්චේ අල්ලාහ් රසූල් අලුගොඩ කී හාද තනවස්මී හකීමේ අලුගොඩ මරවදාර හාද ගින ෆායස් අලුගොඩ මිල්කු ගාය බොහොට්ට හාද ගින මුදාය බොහොට්ට අලුගොඩ මිල්කු ගාය අලු මරවදී මෆගම සවාබ් ලිබේන කොටක මීති හදම් බේන අලුගොඩ එම මීගේ තිම්බා කොළ මීගේ මේ මුදලුග තිම්බා කොළ දෙපා මේ මුදලුග තිම්බා කොළ දෙපා එතෝ තිම්බා කොළ දෙපා අලුගොඩ වසිය කොළතෝ දෙසුකුළුවි ඒවරු ගිනවාන තිම්බා කොළ දෙපා තිමා ගිනේ දෙන් එදෙන්නේ මේ හැම ජෙත් දෙපා කොළ ඉබ්බස් ගිනවාන දෙපා කොළ ඉබ්බස් ගිනවාන එම් විජ තිම්බා කොළ හදිස් ප්‍රවි ආයකි අස්සුදුසු තිම්බා කොළ ඉබ්බ වස්සුදුසු කසිය තිම්බා කොළ ඉබ්බස් ගිනයේ අස් ඒ ගිනලාරිතක දුක ප්‍රදාමියට පුරින් දෙන්නේ ඉතින් ඔහු ගිනයි ඉතින් ඒ තිම්බා කොළ එහෙම නරස්ද බුද්ධ දෙවි වශයෙන් තිම්බා කොළ ඉබ්බ තිම්බා කොළ ඉබ්බ වශී කරපුවා රණ තිම්බා කොළ දෙපා බහට්ටාර දරින්න වාරිසුන බහට්ටාර දරින්න රහ වාරිසුන බහට්ටාර තිම්බා කොළ දෙපා තිම්බා කොළ ඉබ්බ දොහට්ටක වශී කරා මස්සෙන් නුනේ තිවාගේ දරින් ෆුදුන්තරි කුදිබයිගේ ගොතුගා දෝකොප්පාතියු මා හේවකම් බොඩවාන එච්චින්නේ ෆගීර කුදිබයි ගොතුගා මෙහෙම පෙරෙන් ආදේශ කොම් කුදින් දාන් ජස්සම්බර මාරංගලවා එමෙ හොන්නන් එච්ච ලිබේන ගොතන් හදාපටි එහෙම ඒ ලිබේන ගොතකේ තිම්බා කොළ දෙපා වාරිසුන් ගොත මායගම වා ඉස්ලාම් දීනුගා වර මතිරි මායිකම් කම්මීරි දැන් ඉලුවරම් විදාන මේ තිම්බා කොළ එබ්බා දරණි වෙරියෙක්ගේ දරණි අදා කොද්දෙන් බස් වසියෙක් කර විදාන උසාග තිමාගේ බයිගේ තිමාගේ වරක් ගායි මීහකු තිමා වර හේවරංගල කන්තතේ කොද්දී ෆහුරු මීහකු වර පොඩු දරණ්‍ය බලු ඇලිගත් මොලදී එකමාකන බද වෙන විශ්නනි එම් වජික මීහෙක්ගේ මතින් දරණ්‍ය ෆුද්දා දෙනවා කී වර සවාපටි බේකම එම් වජික වඤ්ඤා ඒනං එපයිගේ මීනා කී හාදහ අගහුරු මසක්කෙත් තිමන්න කොද්දී හොරේ එක්ක තිමන්න ගබි දිරිවුන්න ගට්ටන් හාද පොරකම් කම්මිනා මසයි කොත් මියතු මීනා වරක් පොරකම් කම් කුරිමති ෆරනෝති බොළු දරඤ්ඤෙන් අදාන පොරවින් කම් මීනා ඒ විශ්නනි එකමාකන් එනේ හදාපුවා කමා හිතන් එනේ හදාපුවා එහෙම බෙජකන් එක තිම්බා කොළ එබ්බයින් වසී කුර විදාන එනගේ දරණිය අදා කරා දරිෆෝ මෙන්නේ වක්ක මරම ෆෝගා බේබෙගේ ඒ දරණි අදා කොද්දි තිම්බා කොළ එබ්බයේ දේනි දරණිය අදා කරා ඒ බොර ඉතර දේන කමිනතේ ඒයිද මරුම ෆෝගා වරන් එන සවාබ් දිබේන කමිනත ආදෙම මිරේ වසියතා බෙහෙ ෆිලාවර්තක මිරවන්න ඉවිකෙන්දී ශරීයතුගේ ෆුරිහමක මිහුරියාකමක මිහාමෙන ඉස්ලාම ශරීයතුගා අලතකුන්නට්ටත අල්ලාහ් සරහ කරවා හොර හුකුම් තහග ෆුරිහමක මිකන් ඔන්න මිහාමෙන දනි මා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීර්ති කුර්ආන් ගමතුරුමාය හුකුම් තකාමද විස්නා ෆික්රුහිගා ඒ පංකම ඉබ්‍රයි ලිබිගන්න බය හුකුම් ගාලමෙන් එම්මල්ලවාස් කීර්ති කුර්ආන සුන්නතන් අමල කුරා බය හුකුම් ගාමන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එම්මල්ලවාස් නකී අල්ලාහ් රසූලා දක ලෝබිවා ඉස්ලාම් දීනන් අබදවස් නස්රුදේ බය හුකුම් ගා අල්ලාහ් තාලා එම්මල්ලවාස් සුබ්හානක අල්ලාහුම්ම වබිහම්දික أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك